ассалому алайкум бинандагони азиз, мухлисон ва ҳаводорони футбол. гузориши мустақими мо аз варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор оғоз мегардад. имрӯз дар ин варзишгоҳ дидори ду даста аз лигаи олӣ, дастаи клуби марказии варзиши артиши шаҳри Душанбе ва Хуҷанди Хуҷанд доир мешавад ва мо ин рақобатро ба таври мустақим барои шумо пешниҳод хоҳем кард. хуб, аллакай дастаҳо ба майдон омаданд ва ҳатто коргардон ба мо айни ҳол ҳайатҳои дастаҳоро хуб пешниҳод мекунад. бояд бигӯем ки ин бозии даври ҳафтум аст дар лигаи олии кишвар ва то ба ин марҳила агар ба ҷадвал таваҷҷӯҳ кунем, клуби марказии варзиши артиш ҳоло дастаи дуюми чемпионат ба ҳисоб меравад ва ин тим ҳамагӣ ду имтиёз камтар нисбат ба дастаи Истиқлол дорад, ки дар зинаи аввали мусобиқа меистад. хуб, Истиқлол бо касби 18 имтиёз дар ҷои аввал аст. клуби марказии варзиши артиш бо 16 хол зинаи дуюмро ишғол мекунад ва дар баробари тими Истиқлол клуби марказии варзиши артиш ягона дастае ба ҳисоб меравад, ки ҳанӯз ба бохт рӯбарӯ нагаштааст. тамом, яъне Истиқлол ва дастаи артиш шикаст нахӯрданд. дигар ҳама дастаҳо аллакай шаҳди бохтро ҳам ё ин ки талхии бохтро ҳам чашиданд дар ин мавсим. Регата даст яке аз чунин дастаҳо буд, ки албатта ин даста ҳам шикаст хӯрд ва як бохт дорад ин тим. албатта хуб, дар ин бора баъдан хоҳем гуфт ва мавқеи дастаи Хуҷандро ҳам ман барои шумо бояд бигӯям, ки ин даста дар зинаи панҷуми ҷадвали чемпионат қарор дорад пас аз 6 бозӣ бо касби 10 имтиёз. сармураббии дастаи клуби марказии варзиши артиш ҳоло дар экранҳои мо шумо буд. Шамсиддин Қосимов, яке аз бозингарони бисёр ҳам бомаҳорат дар замоне ки ӯ ҳамчун футболбоз фаъолият мекард ва ҳоло бошад ба ҳайзи сармураббӣ ӯ воқеан ҳамаро қоил карда истодааст. рақобат аз маркази майдон шурӯъ мешавад ва мо дарҳол таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайатҳои дастаҳо. шурӯъ мекунем аз ҳайати тими клуби марказии варзиши артиш, дастаи мизбон дар ин рақобат. ҳоло биёед ин ҳамларо бубинем, баъдан дар бораи ҳаятҳо гап бизанем. на ҳуҷуми дастаи Хуҷанд он қадар ребуранги зиёде нагирифт дар ҳамин вазъият ва бозингарони мизбон ин ҳолатро тавонистанд ки хеле осон аз байн бибаранд. тӯб аз майдон берун мешавад аут ба фоидаи дастаи Хуҷанд. хуб, дар дарвоза рақами 1 Шоҳрӯхҷон Ишбутаев, дар хати дифоъ таҳти шумораи 4 капитани даста Комрони Мирзохон, рақами 20 Комрон Иброҳимов, таҳти шумораи 3 Бахтиёр Азимов ва рақами 10 Ҷерард Бакинде Билонге. бозигарони хати нимҳимоя 33 Ҷангатен Анани Ҷулиос Кваси, рақами 28, рақами 21 бошад Вайсиддин Сафаров, таҳти шумораи 11 Муҳиддин Одилов. бозигарони хати ҳамла рақами 18 Абдулло Шарипов ва рақами 77 Баҳодур Абдувалиев. сармураббии дастаи артиш Шамсиддин Қосимов. ҳайати тими Хуҷандро ҳам ҳоло бароятон хоҳам гуфт. рақами 63 дар дарвоза Сафармат Ғафоров, дар хати дифоъ таҳти шумораи 2 Фахриддин Аҳтамов, рақами 3 Тони Бикатал, таҳти шумораи 5 Фирдавс Абдусалимов. бозингарони хати нимҳимоя 23 Фирӯз Қараев, Эҳсон Бобоев, рақами 8 капитани даста, таҳти шумораи 22 Ҷасур Қурбонов, рақами 17 Исломҷон Тошпулатов. инҷо яке аз бозингарон аз пой меафтад ва вазъияти стандартӣ ба фоидаи дастаи клуби марказии варзиш аст. хуб, бозингари шумораи 22 Ҷасур Қурбонов, рақами 17 Исломҷон Тошпулатов, таҳти шумораи 96 Дени Даниел Далиев Ниқтараш, рақами 97 Сергей Сканьян ва рақами 7 Артём Сердюк. сармураббии тими Хуҷанд Рустам Хоҷаев. ҳоло вазъияти стандартӣ ба фоидаи клуби марказии варзиш аст. Шамсиддин Қосимов, сармураббии ин даста, раҳнамоӣ мекунад шогирдони худро ва таваҷҷӯҳ мекунем мо ҳам ба ҳамин вазъияти ҳассос, ки чӣ гуна онро истифода хоҳанд бурд бозингарони тими клуби марказии варзиши артиш. дар забони Хуҷанд Сафармат Ғафоров омодагӣ мегирад барои бартараф кардани ҳамин вазъият. садои шакидовар
зарба ҷониби дарвоза, ҳолати тоҷои ҷиддӣ пеш омад барои дифоъгарони тими Хуҷанд, аммо ин лаҳзаро онҳо тавонистанд бартараф карда. акнун Хуҷанд ба аксол ҳамла хоҳад рафт ва мо ин аксол ҳуҷумро хоҳем дид. бале то охир ҳаракат кард бозингари шумораи 96 Дени Дандлиев, аммо ӯ ба топ расида натавонист. Сердюк мехост тӯбро аз ба бозида рад, аллакай дар ин миён тӯб аз ҷониби Фирдавс Абдусалимов ба бозӣ дароварда шуд. Бояд бигӯем ки довар дар бозии имрӯза дар маркази майдон Наврӯз Воҳидов аст. Аз вахш ёварони ӯ Ҳамза Шӯймардонов Хӯросон ва Фаридун Маҳмадиев вахш ва довари чаҳорум Рустам Нурматов. Субҳон Шодиев комиссари бозӣ ва Абдураҳим Бобоев нозири доварон дар ҳамин рақобат ба ҳисоб меравад. қоидаи бозӣ аз ҷониби Далиев вайрон карда мешавад дар маркази майдон бар муқобили Баҳодир Абдувалиев. боз як вазъияти стандартии дигар, ҳарчанд аз маркази майдон ҳам бошад, аммо бозингарони тими клуби марказии варзиши Артиш дар ихтиёр доранд. пас дода мешавад ба ақиб ба самти Ҷерард Билонге ва ин бозингар ҳоло маҳз бо тӯб қарор дорад. хуб, гуфтем ки клуби марказии варзиши Артиш ин дастаи дуюми чемпионати мамлакат ба ҳисоб меравад. пас аз 6 рақобат ин даста 16 имтиёз дорад. ягона дастае ки бештар аз тими Истиқлол, аниқтараш бештар аз тими клуби марказии варзиши Артиш имтиёз ба даст овардааст ин дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе аст. инҷо боз як қоида вайронкунии дигар дар марказ дида шуд, вале тӯб дар ихтиёри бозингарони мизбон боқӣ монд ва довар ҳам иҷоза дод ки рақобат идома биёбад. ва хуб, дастаҳои дигар ҳам мавсимро бисёр ҳолӣ шурӯъ карданд дар ҳақиқат. ба мисоли тими Равшан, дастаи Регар ё ин ки ҳосилот, ин дастаҳоро метавонем бигӯем ки ин мавсимро хуб шурӯъ карданд, аммо пас аз як-ду давр ин дастаҳо дигар устувории худро нигаҳ дошта натавонистанд. ҳам ҳосилот шикаст хӯрд, ҳам Равшан шикаст хӯрд, ҳам Регар та даст шикаст хӯрд ва мавқеҳои ки дар зинаҳои болоӣ доштанд онҳоро як-як аз даст доданд ва махсусан тими Равшан бар муқобили вахше ки ҳоло ба зинаи ҳафтум баромад, вале то ба даври чаҳоруму даври панҷум яке аз заифтарин дастаҳои лигаи олӣ ба ҳисоб мерафт. Бо ҳисоби 3-0 шикаст хӯрд. Равшане ки гуфта мешуд бояд ин мавсим дар лигаи олӣ сару садои зиёде аз ҷониби ин даста баланд карда шавад. хуб, бо ин вазъ яъне ки ҳама дастаҳо ба ҷуз аз Истиқлол ва клуби марказии варзиши Артиш ҳоло ба бохт рӯбарӯ шуданд, ҳатто дастаҳое ки даъвоҳои зиёд доштанд ва ин дастаҳо ҳанӯз тавонистанд ки мавқеи худро нигаҳ доранд. ва аммо дар бораи дастаи Хуҷанд ҳоло бояд бигӯем, акнун ин зарбаи кунҷиро мебинем, баъдан дар мавриди натиҷаҳои ин даста ҳарф хоҳем зад. Фирӯз Қараев аз кунҷи майдон омодагӣ мегирад барои тӯбро ба бозӣ даровардан. ирсол ҳам буд, ҳолати бисёр ҳам хавфнок, аммо Сердюк ин фурсати хубро истифода кардан наметавонад. саҳнаи такрори ҳамин вазъиятро мебинем. партоб шуд ба дохили ҷаримагоҳ. бубинед чӣ қадар ҳолати зебо, чӣ қадар хуб дар ин вазъият Сердюк ҳаракат мекунад. ӯ бо ин шакл, бо ин шева агар гол мезад, яке аз голҳои зебои мавсимро зада буд, вале нашуд ва ҳолати тақрибан ҳисобида намешавад, яъне ба инобат гирифта намешавад ва барои воқеан ин корро ба номи худ сабт кардан бояд ин бозингар он ҳолатро ба гол табдил медод. хуб, агар мо ба натиҷаҳои бозиҳои дастаҳо таваҷҷӯҳ кунем, тими Хуҷанд дар даври гузашта, дар даври панҷум, дар даври шашум аниқтараш бар муқобили Панчер бозӣ кард, бар муқобили яке аз дастаҳои заифи чемпионат ки кам-кам акнун ин даста ҳам аз худ садо бароварда истодааст ва ҳатто пирӯзии худро ҳам тавонист барои аввалин бор дар даври панҷум бар Коктош ба даст биёрад. пирӯз шуд. Хуҷанд бо ҳисоби 3-1 онҷо зафар ёфт ва мавқеи худро дар ҷадвал беҳтар ҳам кард. ва аммо қабл аз ин дар даври панҷум тими Хуҷанд муқобили Барқчӣ бозӣ карда буд ва онҷо ҳам як пирӯзии дигар мушкил албатта, вале дар ҳамин варзишгоҳ бо ҳисоби 0-1 ба даст овард ва тавонист ки 3 имтиёзро аз шаҳри Ҳисор ба Хуҷанд бибарад. ва хуб, ин даста
تو جای مقابل دسته‌های میانه‌هول لیگ عالی بازی‌های خیلی خوب دارد. مخصوصا وابسته به اون که نتیجه به دست می‌آورد تیم خوجند. من این چیز رو در نظر دارم و به این خاطر این رو گفته ایستادم. وگرنه در آغاز چمپیونات بعد اون که اسخطا را شکست داد، از حاصلات شکست خورد و پس اون بر مقابل تیم رگارت از مساوی بازی کرد و یکی از مشکل‌های اساسی که بود برای این دسته بازی مقابل حاصلات سه دوری پی هم با مشکلی با نتیجه‌های بسیار بد پشت سر شدن. از باخت از حاصلات بود، بعداً مساوی با رگارت دست و بازی بعدی بر مقابل استقلال. وقتی که این دسته در خانه خود بازی کرد واقعا آنجا در نزد مخلصان زیادی خود تیم مذکور بازی ارزنده نشان داد. خیلی خوب بازی کرد تیم خوجند. حتی امکان داشت که حداقل با حساب مساوی بازی رو جمع بست کند، اما در نهایت استقلال با یک گل زده اگر خطا نکنم احسان پنجشنبه از پنالتی پیروز شد و توانست که دخل ناپذیری خود رو در دست آوردن امتیازها نگه بدارد و خوجند رو شکست داد. بعد از باخت از تیم استقلال دسته خوجند شروع کرد به پیروز شدن. بعد اون یعنی در دور پنجم برخشی رو شکست داد با حساب 0-1 و در دور ششم یعنی در دور گذشته این دسته مقابل اشتراک که بالاتر اشاره کردم تیم پنجشیر بازی کرد و پنجشیر رو هم با حساب 3-1 مغلوب نمود. اینجا خود بازی برام نشود در مرکز میدان، یعنی امروز ما گفتم میتوانیم با باوری که تیم خوجند با یک روحیه خیلی خوب در میدان قرار دارد و واقعا امکان هم دارد که بر مقابل یکی از دسته‌های قوی لیگ عالی مملکت بازی ارزنده نشان میدهد. البته در باره دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش زیاد گپ زدن لازم نیست. نتیجه های این دسته، نتیجه های نشان داده شمس‌الدین قاسموف سابق بازیگر اومن لیگ عالی، یکی از آنهایی که در فوتبال تاجیک بزرگ شد و خوب میفهمد از داخل فوتبال رو. خوب این دسته نتیجه هایش به همگان گفته ایستادند که در کدام سطح است بازیش، اما تیم خوجند هم بعد بازی مخصوصا بر مقابل دو رقیب اخیری خود برقچی و بعدا پنجشیر که با حساب 0-1 و 3-1 پیروز شد، حالا در راه بسیار هم خوب قرار دارد و این دسته برای به دست آوردن پیروزی ها حالا تلاش خود را انجام داده ایستاده است. اینجا اوت است با فایده دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. بله و توپ بالا از اوت با بازی در آورده می شود در حال از جانب بختیار عظیموف. جرارد ارسالی ویلیو با خط حمله. توجه میکنیم با این حمله ای که با یک بازیگزاری زیبا شروع می شود، اما دفاعگر خوجند چگونه سد گذاشت. باز یک تلاش دیگر برای رخنه کردن خط دفاعی تیم کلوب مرکزی ورزشی ارتش و ضربه کنجی برای تیم میزبان با میان میآید. اینجا دفاعگر دسته خوجند بسیار خوب عمل کرد و توانست که توپ را زده از میدان بیرون کند. فیروز قرایف توجه میکنیم به ضربه کنجی که حالا برای دسته کلوب مرکزی به میان آمد و این اولین ضربه کنجی هم هست برای این دسته. خوجند داشت ضربه کنجی اما تیم کلوب مرکزی ورزش نه. حالا از موقع دورتر می شود ضربه از جانبی دروازه، بله ضربه زمینی و توپ در دست سفرمد غفاروف. دلیف نتوانست پاسی خوب انجام بدهد. در این وضعیت انانی جولیوس بسیار خوب بازی کرد و توانست این حالت را برطرف کند، اما حمله دسته خوجند ادامه می‌یابد. ارسال به داخل جریمه گل. جرارد موفق شد دفاعگر تیم کلوب مرکزی ورزش ارتش که توپ را از میدان زده بیرون نماید و اجازه نداد. حالا صحنه تکرار رو ببینید که چگونه با سه پاس همگی بازیگران خوجند به هجوم آمدند و ارتیوم سردیوک پاس داد در این وضعیت به حمله‌گر دیگر سرگئی اسکانیان، نه با بازیگر دیگر دنی دلیف. حالا ما از دلیف از کنج میدان آمده است که توپ رو به بازی درآورد. ارسالی او به جریمه گو موقع زدن ضربه داده نشد به بازیگران تیم خوجند. در مرکز خود بازی ویران کرده می شود. سردیوک خلال میرساند اینجا برای توپ رو به بازی در آوردن با جرارد، اما توپ به بازی در آورده می شود. اوت با فایده دسته خوجند.
артем сердюк иштибоҳ кард. На иштибоҳ не, балки ӯро аз по афтонданд. вале инҷо як расиш буд аз ҷониби Комрон Иброҳимов. ҳуҷуми навбати Хуҷанд аз хати дифоъ ба ним ҳимоя ва баъдан то назди ҷаримагоҳи клуби марказии варзиши артиш омадани бозингарони дастаи Хуҷанд то ҷои хуб аст. вале ҳоло дар назди ҷаримагоҳ, дар дохили ҷаримагоҳ бозингароне ки бояд фаъол бошанд он қадар аз худ дарак надода истоданд. махсусан артем сердюк, Сергей Сканян ва Дени Далиев, бозингароне ки бештар дар хати ҳамла бояд кор кунанд. маъз онҳо то инҷо оромтар ҳастанд. албатта сердюк нисбатан фарқ карда истодааст бозиаш. ӯ як фурсати хуб дошт ва бо усули хеле зебо ҳатто зарба зад, ҳарчанд муваффақ нашуд, ту баландтар аз дарвоза рафт. ҳоло ҷерар тӯбро ба бозӣ медарорад ва дар ҷаримагоҳи Хуҷанд рақобат идома меёбад. топ дар ихтиёри бозингарони Хуҷанд. аз канор имкон аст барои ирсол кардан. Дени кӯшиш кард, аммо муваффақ нашуд дар рақобат бо Комрон Иброҳимов. фирдавс Абдусалимов зарбаи ӯ ҷониби дарвоза. ин ирсол набуд, ин кадом як ҳолати дигар набуд, балки бозингари мазкур хост зарба бизанад ҷониби дарвозаи Шохрудҷон Эшбутаев, вале муваффақ нашуд дар задани зарба ин бозингар. ҳоло ба фоидаи клуби марказии варзиши артиш ва имрӯз дар варзишгоҳ мо меҳмонони оли қадр дорем. бозингароне ки дар тими мунтахаби мо бозӣ карданд, махсусан Комрон Турсунов. ҳоло тӯб дар ихтиёри бозингарони мизбон ва аз тариқи канори рост ба ҳуҷум рафтан мехоҳанд. асан аллакай 15 дақиқа аз оғози рақобат гузашт ва бояд марҳилаи эҳтиёту хомӯшии дастаҳо пушти сар шуда бошад ва аз ин ба баъд суръати бештар ва ҳамлаҳои зиёдтарро мо махсусан дар иҷрои дастаи клуби марказии варзиши артиш мебинем ҳамчун мизбони ин бозӣ. бале, клуби марказии варзиши артиш бозии хуб дорад умуман то ин ҷои мавсим ва натиҷаҳои бисёр баланд пас аз истиқлол ва эҳтиёти дастаи Хуҷанд маҳз аз ин аст ва онҳо ҳатман дар оғоз меомӯзанд бозии рақибро, дар ҳоле ки муқобили дигар рақибони худ клуби марказии варзиши артиш то ҷои сарбаланд ва дастболо ҳам буд. ва аммо клуби марказии варзиши артиш аз кадом ҷиҳати бозии Хуҷанд асосан эҳтиёткор хоҳад буд. ҳоло ирсол мешавад ба ҷаримагоҳ ва ин вазъият бартараф гардид. бозам ба фоидаи клуби марказии варзиши артиш аст. аз чӣ ҷиҳат инҷо тими клуби марказии варзиши артиш аз Хуҷанд эҳтиёт мекунад? аз он ки ин даста баъди бозӣ бар муқобили Истиқлол якбора ду пирӯзӣ пайҳам ба даст овард ва хеле бозии хуб ҳам нишон дода истодааст. махсусан муқобили худи Регартад аз муқобили худи Истиқлол бозиҳои арзанда дошт тими мазкур, вале онҷо натиҷа ба нафи ин даста набуд. ҳарчанд бо Регар мусовӣ шуд, аммо аз Истиқлол бо ҳисоби 0-1 шикаст хӯрд дар варзишгоҳи бисолагии Истиқлолияти шаҳри Хуҷанд. ва хуб, дар футболи бузург 15 дақиқа кофӣ аст то он ҷое ки мо мебинем, шоҳид мешавем аз тамошои бозиҳои на танҳо хуб дастаҳои маҳаллии худ, балки дар чемпионатҳои хуб дигар кишварҳо, махсусан топ 5 чемпионатҳои аврупоӣ ва ё ин ки мусобиқаҳои мунтахабҳо ҳамагӣ 10-15 дақиқа рақибро меомӯзанд. дар идома бозӣ хубтар мешавад, махсусан дар ҳоле ки дастаҳо ба монанди клуби марказии варзиши артиш ва Хуҷанд бошанд, яъне дастаҳое ки то ин бозиҳои хуб доштанд. наметавонанд якбора вақте ки муқобили ҳам ду дастаи хуб омаданд 90 дақиқа бозии пӯшида нишон бидиҳанд.
ба фоидаи мизбонон. Сармураббии тими клуби марказии варзиши Артиш ҳарчанд ин чизҳо барои шумо намоён нест, вале ман инро мебинам. Бозингарони худро аз ҳайати эҳтиётӣ аллакай равон мекунанд ба як гӯшае барои тамринро оғоз кардан. яъне Шамсиддин Қосимов сармураббии тими клуби марказии варзиши Артиш аз ҳамин ҳоло аз дақиқаи масалан 18 медонад ки бояд киҳо омода шаванд барои ба майдон омадан ва дар кадом мавқеъҳо бояд бо эҳтимоли зиёд тағйирот ба миён биёяд. Агар ягон ҳолати ба истлоҳ форс-мажорӣ рух надиҳад, ягон ҳолате ки ногаҳонӣ бошад ва ягон нафар осеб бигирад. Ҷерард баъди садои штакидов артобро ирсол мекунад ба ҷаримагоҳи Хуҷанд. Фурсат барои задани зарба набуд ва тӯб аз майдон берун шуд. Вале инҷо талоши Баҳодур Абдувалиев дида шуд, аммо ин бозингар натавонист зарбаи хуб бизанад ҷониби дарвозаи Хуҷанд. ҳамлаи навбатиро мебинем дар иҷрои тими клуби марказии варзиши Артиш. як зарбаи хеле сахти дигар аз масофаи дур ҷониби дарвозаи Хуҷанд буд, вале дарвозабон тавонист ин зарбаро баргардонад. бубинед дар саҳнаи такрор бисёр дақиқ буд зарбаи мазкур. Комрон Иброҳимов паси ба канор идома меёбад ҳуҷуми навбатии клуби марказӣ. Алло Иброҳимов бақӣ бармегардад. Рисолиё ба хати ҳамла. аут ба фоидаи Хуҷанд. Ба фоидаи дастаи мизбон. инҷо Баҳодур Абдувалиев талоши худро кард барои гирифтани тӯб, вале муваффақ нашуд дар ҳамон ҳолат. Озам аут ба фоидаи клуби марказии варзиши Артиш. Баҳодур Абдувалиев дар хати ҳамла ин даста ҳоло тамоми талошҳои худро карда истодааст. Комрон Иброҳимов тӯбро аз аут ба бозӣ даровард, вале ин ҳуҷуме ки оғоз карда буданд бозингарони тими клуби марказии варзиши Артиш ниҳоят бенатиҷа ба поён расид. одаварокунӣ дар маркази майдон. Хуҷанд пас аз хомӯшиҳои зиёд акнун дигарбора ба бозӣ бармегардад ба қавле муқобили Сердюк. қоидаи бозиро вайрон кард Ҷерард ба Кинде Билонге. ӯ дар хати дифоъ то ҷои бозии устувор дорад. Абдувалиев қариб буд ки тӯбро мегирифт аз назди пои Фирдавс Абдусалимов, аммо ӯ муваффақ нашуд. ва ҳоло ҳуҷуми дастаи Хуҷандро мебинем ки идома дорад. ирсол ба ҷаримагоҳ, аммо хато буд ин партоб. ҳоло мухлисони тими клуби марказии варзиши Артиш бештар аз он ки боварӣ дошта бошанд ба футболбозон, боварӣ доранд ба мураббии ин даста. нафаре ки то мавсими гузашта ҳамчун футболбози касбӣ фаъолият мекард, вале ин мавсим якбора ӯ шурӯъ кард кори худро ба ҳайси сармураббӣ ва ҳамчун нафаре ки солиёни сол дар футболи тоҷик фаъолият кардааст, то ҷое натиҷаҳои хуб нишон дода тавониста истодааст. пас аз масалан 6 давр, пас аз тақрибан 2-2.5 моҳ дар мавсими нави футбол, дар мавсими соли 2024 натиҷаҳои бисёр хуб дорад ин мураббӣ. албатта ҳоло таърифу тавсиф кардан, ҳоло гуфтани он ки ин нафар муваффақ аст то ҷое шояд барвақт бошад, лекин натиҷаҳое ки нишон медиҳад то ин ҷо натиҷаҳои воқеан барои ҳама маълум аст. дасташ дар ҷои дуюм дар лигаи олӣ қарор дорад ва ягон бохт надорад. 16 имтиёз касб кард дар 6 давр.
ва ҳамагӣ 2 имтиёз камтар нисбат ба Истиқлол дорад. ҳоло аз зери фишор берун мешавад дар ҳамин вазъият Анани ва тӯбро мегирад. акнун ҳамлаи дастаашро оғоз мекунад. ҳуҷуми навбатии тими клуби марказии варзиши Артишро мебинем. пас бақиб бахтиёр Азимов ирсол мешавад ба хати ҳуҷум. Сафармат Ғафоров зарбаи дарвозабони Хуҷанд хато рафт ва тӯб аз майдон берун шуд. Замаут ба фоидаи мизбон, фоидаи дастаи мизбон. Хуҷанд ҳоло тамаркуз мекунад ба дифоъ. ягона нафаре ки дар марказ қарор дорад ин Артём Сердюк аст. ҳоло хурдтарин мухлисе ки имрӯз дар варзишгоҳ қарор дорад бо эҳтимоли зиёд мо дидем. тӯб аз авт ба бозӣ дароварда мешавад ва бозингарони Хуҷанд дар маркази майдон тӯбро дар ихтиёри худ мегиранд. Эҳсон Бобоев паси ӯ ба хати ҳамла. Дени тавонист ки тӯбро бигирад ин бозингар. рӯзоли навбати Абдусалимов, аммо Ҷерар тавонист ки тӯбро бартараф кунад. қоида байрон кунид дар марказ. тӯб дар ихтиёри бозингарони сафедпӯш боқӣ мемонад ва доварам иҷоза медиҳад ки ҳамла идома биёбад. таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи ин ҳуҷум. аз ҷониби дифоъгари тими Хуҷанд тӯб зада аз майдон берун карда мешавад. ҳоло яке аз бозингарон, махсусан он нафаре ки чанд лаҳза пештар аз по афтонда шуд, осеб мегирад. аммо ӯ метавонад бозиро идома бидиҳад. ин махсусан Ҷангатен буд. партоб аз аут. Хуҷанд фурсат дорад барои баромадан ба аксул ҳамла ва таваҷҷӯҳ мекунем акнун ба ин ҳаракатҳое ки аз хати дифоъ оғоз гардид ва то ба марказ идома ёфт. пас ба канор Исломҷон Тошпулатов. ирсоли ӯ ба канори рости хати ҳамла. Сканян Сергей натавонист ба тӯб бирасад. Иброҳимов фишор меоранд бозингарони Хуҷанд. ҳоло дар қисмати майдони клуби марказии варзиши Артиш ин лаҳза наздики 6-7 нафар қарор доштанд, вале дарвозабон тӯбро ба дасти худ гирифт дар ҳамин ҳолат. дақиқа 27 рақобат идома дорад. ҳисоб ҳамону 0-0 аст дар ин бозӣ ва дастаҳо то ҷое ташаббусҳои натиҷаовар барои голҳо нишон надода истоданд, пеша накарда истоданд ва акнун ҳамлаи навбатӣ дар иҷрои клуби марказии варзиши Артиш бо шумораи зиёд ин дафъа ба ҳамла мегузарад. ин даста имкон ҳаст барои идома бахшидани ҳуҷум. бале, пас ба канор, аммо на, дифоъгарони Хуҷанд аллакай ба мавқеҳои худ баргаштанд. ҳатто ним ҳимоятгарон ба ҷаримагоҳи худ ворид шуданд. як ирсоли дигар хеле баланд ва дарвозабон Сафармат Ғафоров тӯбро аз нав ба дасти худ мегирад. ба ҳуҷум мегузаранд бозингарони Хуҷанд. махсусан сегонаи хати ҳамлаи ин даста ҳоло барошон имкон сохта нашуда истодааст. албатта дар тими клуби марказии варзиши Артиш ҳам ин чиз дида намешавад, аммо онҳо ҳадди ақал тӯбро идора карда истоданд, бештар дар қисмати майдони Хуҷанд бозӣ намуда истоданд.
ҳолати офсайд ба қайд гирифта мешавад ва мо дар намудҳои такрорӣ ин чизро мебинем. абдувалиев дар офсайд буд. ҳоло ҳамлаи навбатӣ дар иҷрои бозингарони мизбон бозам бо суръати баланд пас ба хати ҷаримагоҳ дода мешавад. Ҷан Гатен аз по афтид ва муқобили Гатен қоидаи бозӣ вайрон шуд. ин дафъа наздик ба ҷаримагоҳи Хуҷанд аст. вазъияти ба миён омада. аз ин мавқеъ ҳатто мешавад зарба зад. рост ҷониби дарвоза. Дени Далиев дар канори мо шумо қарор дорад. ӯ маҳз дар канор ҳоло дуртар аз онҳое ки мавқеъ гирифта истоданд меистад. махсусан дар марказ ҳаст ин бозингар ва агар рафту ту баргардад маҳз ӯ аксулҳуҷуми дасташро идома хоҳад бахшид. аммо дар ин вазъият дӯстони азиз ӯро танҳо намегузорад Ҷерард Билонге. садои штаки довар баланд мешавад. зарба ҷониби дарвозаи Хуҷанд. на дақиқ набуд ин зарба, балки як растиш сабаб шуд ва ҳоло акнун зарбаи кунҷӣ. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи клуби марказии варзиши Артиш. партов ба ҷаримагоҳ. дарвозабон мавқеашро аз даст дод, аммо бозингарони дигар дар ҷаримагоҳи тими Хуҷанд тавонистанд мавқеи худро нигаҳ бидоранд ва тӯбро зада аз назди дарвозаи дастаи худ дур карданд. махсусан Фирӯз Қараев дар ҳамон вазъият ин корро кард. ҳоло садои штаки довар баланд мешавад дӯстони азиз. яъне қоидаи бозӣ вайрон шудааст бар муқобили Абдувалиев. ин ҳолат ҳам хеле наздик мешавад ба ҷаримагоҳи тими Хуҷанд ва ташвишҳои Сафармад Ғафоров дарвозабони Хуҷанд зиёдтар хоҳад гардид. 100% ин қоида вайронкунӣ буд аз ҷониби Тони Бикатал. ва акнун ҳолати стандартии дигар дар ихтиёри бозингарони клуби марказии варзиши Артиш. мебинем ки аз ин фурсат чӣ тавр истифода хоҳанд бурд бозингарони клуби марказии варзиши Артиш. мухлисони клуби марказии варзиши Артиш то ҷои айни ҳол дар нишастгоҳҳои варзишгоҳ ҳастанд. ҳарчанд шуморашон кам бошад, вале онҳо ҳастанд ва дастгирӣ доранд дастаи худро. ва ҳама бо як овоз гол мегӯянд. яъне интизори голанд пас аз ним соати тамошои ин бозӣ. садои штаки довар. зарба ҷониби дарвоза. тӯб ба Дени Далиев мерасад. фурсат барои оғоз кардани аксулҳамла. партов ҷониби Далиев, аммо тӯб маҳз дар ихтиёри ӯ қарор дорад. паси бисёр ҳам мувофиқ ба марказ. Артем Сердюк. ирсол ба ақиб. ҳуҷуми Хуҷанд идома хоҳад ёфт. Исломҷон Тошпулатов. Далиев паси ӯ аз нав ба Тошпулатов. акнун ба таври ҷиддӣ пас аз наздики 18-20 дақиқа тими Хуҷанд дар маркази майдон тӯбро идора мекунад. Тошпулатов. паси ӯ ба Дени. ирсол ба канор Абду Салимов. ҳамларо идома хоҳад дод дар ин вазъият бозингари дигар Ҷасур Қурбонов. аммо тӯб аз майдон берун мешавад ва ишораи довар бар он аст ки аут ба фоидаи тими клуби марказии варзиши Артиш буд. Комрон Иброимов тӯбро аз вақт ба бозӣ даровард. дар марказ бозингарони Хуҷанд аз нав ба тӯб соҳиб мешаванд. Ҷасур паси ӯ ба Сердюк.
ارسال با خط حمله ولی در این وضعیت بازیکن شماره 97 هرچند در اول موفق نشد و پیخست نکرد سردیوک رو که به کجا پس میدهد ولی بعدا فشار آورد و تا اونجایی که دیگر اشبوتایف امکانی به دست خپیدن توپ رو نداشت و مجبور شد که با یک ضربه آن رو دور کند. توپ را با این نوبتی از جانب بازیگران میزبان جرارد بیلونگه بسیار خوب یک طرفه میکند دینی دلیف رو بوبویف پسیو با جسور جانگاتن توپ رو برگرداند با تیمی کلوب مرکزی ورزشی ارتش. با اندازه کافی از این رقابت وقت سپری شد اما هنوز حساب 0-0. توپ را باید در اجرای بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش در خط حمله. پس عبدولیف با جانگاتن ادامه می‌یابد این حمله. توجه میکنیم که چی میشود. ضربه جانبی دروازه خوجاند از مسافه دور و ضربه گنجی است. بله چقدر خوب ضربه زد است در این وضعیت عبدالله بازیگر شماره 18 عبدالله شریپوف و باز یک حالت دیگر باز یک امکانیتی خوب میتواند برای بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش و میون بیاید. ارسال با جریمه موقعیت برای زدن ضربه و ضربه هم بود جانبی دروازه سفرمند غفار فتا مستقیم اما برطرف گردید اون وضعیت. ولی با توپ قرار دارد محیدین ودیلوف بسیار خوب بود توانست توپ رو برگرداند بعد از دسته خود. عبدوالیف پس به محیدین ودیلوف ادامه می‌یابد هجوم میزبانان. توپ در جریمه‌گاه خود جاند اما عبدوالیف بهادر فرصت را از دست داد در همان لحظه. توپ در اختیار بازیگران خوجند. جرارد بیلونگه دفاعگری کلوب مرکزی ورزش ارتش نگذاشت که ارتیوم سردیوک با اون نقشه هایی که الکی در سر خود کشیده بود برسد و توپ رو گرفت و با اختیاری دسته خود در آورد. ابراهیموف پس با جرارد پس دقیقی او گفتنی بودم اما من برای این فکری غلطی خود معذرت میخواهم. اشتباه کرد و بلندتر پس داد دفاعگری تیم کلوب مرکزی ورزشی ارتش و توپ از میدان بیرون شد. از نام با هجوم میگذارد تیم خوجند. کوشش سرگی اسکانیان توپ در اختیار ارتیوم سردیوک و موقع میجوید برای زدن ضربه. دو نفر اینجا پیگیری میکنن بازیگری مذکور رو و از دست داد توپ رو این فوتبال باز. عبدالله شریپوف پس به خط هجوم با سرعت بلند حمله خود رو ادامه میدهد تیم کلوب مرکزی ورزش ارتش. پس جانگاتن با کنار ودیلوف مجبور میشود که با عقب توپ رو برگرداند محیدین ودیلوف. انانی پس او با ابراهیموف عبدالله شریپوف موفق نشد در حالی که میخواست از دفاعگری تیم خوجند فردوس عبدالسلیموف گذرد.
ولی به هر حال اوت با فایده کلوب مرکزی ورزش ارتش بود در همان حالت. سردیوک از پا افتاده می شود از جانب جرارد. артем сердюк коло ба повархестанаш каме мушкилтар ба чашм мерасад, аммо метавонад рақобатро идома дода. клуби марказии варзиши артиш, дӯстони азиз, дар даври гузашта муқобили вахш бозӣ кард ва ин даста ҳам бо ҳисоби 1-0 пирӯзии худро ба даст овард. ҳарчанд он бозӣ хеле мушкил шуд. вахш воқеан баъди бозӣ бар муқобили клуби марказии варзиши артиш аллакай дар даври шашум ба он тавре бозӣ кард ки бо ҳисоби 3-0 равшанро шикаст дод. дар назар дорам ки клуби марказии варзиши артиш ва вахш дар даври панҷум бо ҳам бозӣ карда буданд, не дар даври шашум, ва инҷо наздик ба ҷаримагӯи дастаи мизбон қоидаи бозӣ вайрон мешавад. ҳоло акнун аввалин бор чунин фурсати хуб барои бозигарони хуҷанд ба миён меояд. биёед бубинем ки Ҷасур Қурбонов чӣ тавр чанд нафарро фиреб дод. ба истлоҳ ҳамон дриблинги зебои худро ӯ ба намоиш гузоштан мехост, аммо ин бозигарро аз по афтонданд ва дар поёни қисми аввал, ҳарчанд ҳоло 5 дақиқаи дигар то хотимаи он хоҳад буд, фурсат барои бозигарони хуҷанд барои аввалин бор аз вазъияти стандартӣ дар ин масофа ба миён меояд. вале ҳоло наздики 25-30 метр, шояд бештар аз ин масофа аст то дарвозаи клуби марказии варзиши артиш, аммо имкон ҳаст барои аз ин мавқеъ рост зарба задан ҷониби дарвозаи Эшбутаев. садои штакидовар, зарба ҷониби дарвоза, хеле баланд, муваффақ нашуд дар задани зарбаи дуруст Фирӯз Қараев ва тӯб аз майдон берун гардид. Сафармат Ғафуров, бозам Ҷерард мавқеияти Сердюкро инҷо маҳв мекунад ва иҷоза намедиҳад ки тӯб ба Артем бирасад. аслан рақобатҳои инфиродии ин ду футболбозро Ҷерард ва Сердюкро мо аз оғози ин рақобат дида истодаем. ҳарчанд мавқеиятҳо, фурсатҳо камтар аст барои бозингари мазкур, аммо камтарин имкон агар барои Сердюк ба миён биёяд, пас Ҷерард дар муқобили ӯ қарор хоҳад гирифт. партоб аз аут аз ҷониби бозингари хуҷанд. бидуни иштибоҳ Иброҳимов инҷо бозӣ мекунад, аммо паси иҷро кардаи Вайсиддин Сафаров ба нокуҷо буд. ба ҷое ки онҷо касе аз ҳамдастаҳояш қарор надоштанд. то ба бозида роварда мешавад аз хати дифои хуҷанд. анани паси ӯ ба марказ бисёр дақиқ пас медиҳад. имкон ҳаст барои Одилов, ирсоли навбатӣ ба Ҷангатен, аммо имконият дода нашуд барои ин бозингар. вагарна аллакай тасмими ӯро фикр мекунам ҳар як нафаре ки ин бозиро дида истодааст аллакай медонист ки тасмими Ҷангатен дар ин вазъият чи аст. тӯбро қабул мекунад ва расиши дуюми ӯ ба тӯб ин задани зарба мешавад.
рақобати домо меёбад. Абдулло Шарипов. Пасиё ба Ақиб Иброҳимов. Анани Ҷулиос Кваси. Шарипов. Пасиё ба Анани. Ягбарату ба Шарипов ирсол карда мешавад. Хуҷанд пурра ба дифоъ мегузарад дар ин вазъият. Ва тамоми талошҳои бозингарони клуби марказии варзиши Артиш бар он аст ки ин даста ба ҷаримагоҳ роҳ ёбад. Эҳсон Бобоев ирсолиё ба хати ҳамла. На, ба тоб расида наметавонад дар ин вазъият Сергей Сканян. Муҳиддин Одилов бисёр хуб пас дод ба канор. Ирсоли навбатӣ ба дохили ҷаримагоҳ. Абдувалиев пас медиҳад ба Ақиб. Одилов зарбаи ҳуҷумии дарвозаи Хуҷанд ва тӯб дар дасти дарвозабон Сафармат Ғаффоров. имконият аст барои Абдулло Шарипов. Як зарбаи дигар дар иҷрои ӯ. Чӣ қадар сахт, чӣ қадар хавфнок, аммо тӯб каме дуртар меравад аз дарвозаи Сафармат Ғаффоров ва ин навбат ҳам кори бозингарони клуби марказии варзиши Артиш бенатиҷа боқӣ мемонад. Чӣ қадар зарбаи босуръат буд дар иҷрои ин бозингар. охирин дақиқаи вақти асосӣ дар қисми аввал. ҳоло идома дорад. ҳоло садои шакидовар баланд мешавад. дӯстони арҷманд, бидуни илова кардани дақиқаи сонияе ҳатто ва қисми якуми бозӣ дастаҳои клуби марказии варзиши Артиши Душанбе ва Хуҷанди Хуҷанд бидуни гол 0-0 ба поён мерасад. мо як бозии хубро албатта тамошо кардем дар иҷрои ин дастаҳо ва ҳамроҳи дастаҳо ба танаффус меравем. пас аз чанд лаҳза ба қисми дуюм бармегардем. аз наздик равнои хеш дур нашавед. Новая жевательная резинка 1xBet. Потому что из-за постоянных выигрышей вам придется чаще улыбаться. Ведь букмекерской компании
دوستان عزیز، با قسم دوم بازی دسته‌های کلوب مرکزی ورزش ارتش و خوجند حالا برمیگردیم. البته کلوب مرکزی ورزش ارتش ما میدونیم که این دسته شهر دوشنبه است و در نیمه اول حساب 0-0 و دسته‌ها اکنون 45 دقیقه دیگر در پیش دارند تا اینکه معین نمایند در این بازی کدام دسته صاحب 3 امتیاز می شود و کدام دسته دستی خالی به خانه خود برمیگردد و یا اینکه احتمال دارد که هر دو تیم امتیازها رو بین هم تقسیم کنند، یعنی یک خالی بگیرند، یعنی بازی با حساب مساوی جام بند شود. خب حالا در آغاز قسم دوم ما تغییرات میبینیم در هیئت دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. عبدالله شریپوف بازیگر شماره 18 از بازی گرفته شد. شهباز حبیبوف تحت رقم 9 وارد بازی شد و بیاید پورا من دیگر باره هیئت‌های دسته رو برای شما خواهم گفت. شروع می‌کنیم از هیئت تیم کلوب مرکزی ورزش ارتش. شوروجون اشبوتاев، کامران میرزاخان، کامران ابراهیمов، بختیار عظیمов، جرارد بکیند بیلونگ، خب جангатен، анани جولیوس کواسی، واسیدین سفارов، محیدین عادیلов، بهادر عبدولیев و شهباز حبیبوف. سرمربی این دسته شمس‌الدین قاسیموف. توجه میکنیم به هیئت تیم خوجند. بعد این حمله یکی از عادیلov ارسالی او این ضربه بود، نه اینکه ارسال و اکنون توپ از میدان بیرون میگردد. بله خب هیئت دسته خوجند رو خواهیم گفت. سفرمند غفورов، فخرالدین احتمov، تونی بیکاتال، فردوس عبدالسلیمov، فیروز قراев، احسان بابоев، جسور قربانов، اسلامجون توشپулатов، دنی دلیев، سرگей сканян و артем сердюк. تغییرات در هیئت دسته خوجند حالا دیدن نمیشود و رستم خوجаев سرمربی این دسته است. خب بازیگران تیم کلوب مرکزی ورزش ارتش باز هم بازی خوبی خود رو در قسم دوم شروع میکنند. بازی رو که برتری دارد نسبت به دسته خوجند و امکان بود برای جنگاتن که پس بدهد حمله رو آغاز کند اما موفق نشد و خوجند به هجوم میرود، ادامه میدهد حتی حمله رو. این دسته دنی دلیев ارسالی او به جریمه‌گاه. артем сердюк تا آخر مبارزه برد برای گرفتن توپ و حتی او امکان داشت که در این لحظه توپ را بگیرد. به هر حال اوت کار کردند بازیگران خوجند و فایده خود. و مخلصان تیم کلوب مرکزی ورزش ارتش رو میبینیم که در یک گوشه نشسته دست خود رو دستگیری دارند. پرتاب از اوت، توپ به عقب روان کرده میشود از جانب اسلامجون توشپулатов. رسول نوبتی بعد داخل جریمه‌گاه کلوب مرکزی ورزش ارتش. سردیوک باز یک پاس دیگر اما در این حالت افساید بود. بله در حالت افساید قرار داشت بازیگر مذکور. کلوب مرکزی ورزش ارتش به هجومی خود آغاز میبخشد. دوستان عزیز یادآور بشویم که بازی امروزه این 72مین رقابت در بازی‌های بین خودی دسته‌های مذکور، دسته‌های کلوب مرکزی ورزش ارتش و خوجند است. توپ از میدان بیرون شد. بله اینجا کمک داور بسیار خوب همین حالت رو میدید. سرمربی تیم منتخب تاجیکستان حالا در اکران‌های ما و شما قرار دارد و امروز او نشسته این بازی رو تماشا کرده ایستاده است. شاید برای خود برای البته خود نه بلکه برای منتخب تاجیکستان، برای دسته خود شروع میکند پیش از همه تماشای بازی ها رو تا اینکه بازیگران درکاری رو انتخاب کند. حالا با هجوم میرود تیم خوجند. حالت افساید. بله کمک داور بیرقچه خود رو بلند کرد. این چیز معلوم بود حتی پیشتر از اون که خب کمک داور بیرقچه خود را بالا کند و اینجا شکلات حتی با یاوران خود ستاد مربیان تیم منتخب تاجیکستان نشستند در ورزشگاه و به حیث مهمانان اولی قدر امروز بازی رو تماشا میکنند. سرمربی منتخب تاجیکستان البته او در این موسمی که تیم کلوب مرکزی ورزش ارتش علل خصوص بازی خوب دارد، نتیجه های خوب دارد،
бояд ҳамин корро кунад, яъне бозиҳои ин дастаро тамошо кунад ва нафаре ки лозим аст барои мунтахаб шояд пас аз таҳлилҳо албатта ҷалб кунад бозингаронро. Аут ба фоидаи клуби марказии варзиши Артиш аст. То ба бозӣ дароварда мешавад. тими хуҷанд бо тӯб қарор дорад. хуб дар бораи оморҳои дастаҳои хуҷанд ва клуби марказии варзиши Артиш ман болотар ишора кардан мехостам. ҳоло бояд ба ин чиз таваҷҷӯҳ кунем. ишторе ки гуфтам, ин 70-умин бозӣ аст, яъне бозии то ҷои ҷашнӣ байни дастаҳои хуҷанд ва клуби марказии варзиши Артиш аст. дар таърихи худ ин ду даста то ҳамин рақобат 69 маротиба бо ҳам бозӣ карданд ва шуруъ аз замони шӯравӣ, вақте ки дастаҳои мо албатта дар мусобиқаҳо иштирок мекарданд, бо ҳам бозиҳоро шурӯъ карда буданд ва аввалин бор соли 1958 ин ду даста байни ҳам рақобат карданд. аз рӯи он оморҳое ки ҳоло ман дар даст дорам, соли 1958 моҳи май 25 май дастаҳо аввалин бозии худро баргузор карданд, клуби марказии варзиши Артиш ва тими хуҷанд, ва онҷо хуҷанд бо ҳисоби 2-1 пирӯзӣ ба даст овард. ва дар умум агар бигирем 5 бозии аввал пайи ҳам дар таърихи бозиҳои ин дастаҳо ба нафъи дастаи хуҷанд ҷамъбаст шуда буданд. 5 бозии аввал соли 1958 ду бозӣ буд, як дафъа 2-1, як дафъа 4-3 хуҷанд пирӯзӣ ба даст овард. баъдан соли 59 ду бозии дигар буд ки 2-1 ва 2-0 хуҷанд пирӯз шуд. аммо пас аз ин хуб он замона дастаи ЦСКА буд, мо инро албатта медонем, клуби марказии варзиши Артиш. инҷо бисёр ҳолати як хавфнок ба миён омад ва баъдан тӯб аз майдон зада берун карда шуд ва босозӣ шуд ин даста ба қавле тағйиротҳои хеле ҷиддӣ ба миён омад, таваҷҷӯҳи зиёд шуд ба тими ЦСКА дар замони шӯравӣ ва ҳамин клуби марказии варзиши Артиш. баъд аз ин чанд бозӣ пайи ҳам дигар хуҷанд зафар намеёфт бар муқобили ин даста дар бозиҳои байни худӣ ва аввалин пирӯзӣ дар таърих соли 1960 дар шашумин бозӣ барои дастаи клуби марказии варзиши Артиш иттифоқ афтод. онҷо бо ҳисоби 8-2 ин даста пирӯз шуд. анани пасё ба марказ тӯбро аз даст додан бозингарони мизбон Сердиёк метавонад ҳамлаи дасташро оғоз намояд. ирсоли хеле сахти ӯ. хуб 8-2 пирӯз шуд соли 1961. 3-2 пирӯз шуд то клуби марказии варзиши Артиш. баъдан 3-0 соли оянда ин даста зафар ёфт бар муқобили дастаи хуҷанд ва ҳамин тавр бозиҳо хуб дар рақобатҳои байни худи ин дастаҳо дуэр мешуданд. ҳоло тими мизбон ба ҳамла мегузарад. партоб аз аут. садоштаки довар баланд мешавад. аввалин тағйиротро сармураббии клуби марказии варзиши Артиш аллакай дар оғози
қисми дуюм анҷом дод ва эҳтимол дорад ки пас аз чанд лаҳза боз ҳам тағйирот шавад дар ҳайати ин даста. ҳоло бозингарони хуҷанд фишор меоранд ва талош барои рафтан ба ҳамла ҳам буд аз ҷониби Сергей Сканян, аммо ӯ ба тӯб расида натавонист дар ҳамон вазъият. қоидаи бозӣ вайрон мешавад. дар қисмати майдони хуҷанд ҳоло саҳнаи такрорро мебинем. бале ду нафар фишор оварданд, махсусан Ҳабибов ва Абдувалиев. Ҳабибов қоидаи бозиро вайрон кард, бозингаре ки дар қисми дуюм ба майдон омад аз ҳайати эҳтиётии ин даста. тӯб дар ихтиёри бозингарони хуҷанд фишор оварданд ва қоидаи бозӣ боз ҳам ин лаҳза вайрон шудааст муқобили Фахриддин Аҳтамов. вагар наметавонистанд бозингарони клуби марказии варзиши Артиш ҳам бо шумораи зиёд, ҳам бо суръати баланд, ҳам дар як ҳамлаи хавфнок ба самти дарвозаи хуҷанд аллакай ҳаракат намоянд. дастаи хуҷанд ба фарқ аз нимаи аввал дар қисми дуюм бозӣ нисбатан фаъолтар дорад ва бозингарони ин даста бештар тӯбро идора карда истоданд. дар қисми аввал мо ин чизро хеле кам эҳсос кардем. бозингарони клуби марказии варзиши Артиш бале зиёд бо тӯб бозӣ мекарданд, онҳо ба самти ҷаримагоҳи рақиб зиёд ҳаракат мекарданд, аммо хуҷанд камтар. вале дар қисми дуюм ҳама чиз ҳоло баръакс ба чашм мерасад. инҷо сармураббии дастаи клуби марказии варзиши Артиш бозингар омода мекунад Шамсиддин Қосимов ва аз ҳайати эҳтиётӣ Шероз Шарипов омодагӣ мегирад барои ба майдон баромадан. ирсол ба ҷаримагоҳи мизбонон имкон ҳаст барои Сергей ва зарбаи кунҷӣ хоҳад буд инҷо. бале зарбаи кунҷӣ барои дастаи хуҷанд. фаъолии онҳо ба ҳатто оварда ба зарбаи кунҷӣ расонд дар қисми дуюм ин дастаро ва ин вазъияти стандартӣ метавонад як имкони хубе ҳам бошад. дар маркази таваҷҷӯҳ Артем Сердюк қарор мегирад. метавонад барои Эшбутаев дарвозабони клуби марказии варзиши Артиш инҷо мушкилӣ пеш биёяд. идома меёбад ҳамлаи хуҷанд. боз як парси дигар, ин дафъа заминӣ аз ҷониби Исломҷон Тошпулатов. вале дарвозабон Эшбутаев тӯбро ба дасти худ гирифт дар ҳамон ҳолат. рақобат дар маркази майдон. тӯб дар ихтиёри бозингарони клуби марказии варзиши Артиш. қоидаи бозӣ вайрон мешавад муқобили Абдувалиев ва ин дар қисмати майдони хуҷанд аст. акнун тағйирот шуд дар ҳайати дастаи мизбон ва инҷо таҳти шумораи 77 махсусан Абдувалиев аз бозӣ гирифта мешавад. маълум аст ки ӯ хеле хаста аст ва ба ҷои ин бозингар Шероз Шарипов таҳти шумораи 6 ба майдон мебарояд. Баҳодур Абдувалиев аз бозӣ гирифта шуд. ин дуюмин тағйироти Шамсиддин Қосимов сармураббии клуби марказии варзиши Артиш буд. таваҷҷӯҳ мекунем ба вазъияти ба миён омада. деворчаи сунъии дифоӣ сохта шудааст аз ҷониби бозингарони хуҷанд.
اینجا قرائف با دوار بحث میکند. و حالا اکنون فکر میکنم فرصت فرا رسید که نهایت اجازه داده شود. واسیلین سفارов پرتابی او به جریمه‌گاه فرصت برای بازیگران میزبان داده نشد. باز یک ضربه دیگر این دفعه از مسافه دور. عظیموف ضربه زد در همین حالت بختیار، اما ضربه زده او خیلی بلند بود و عموما نزدیکی نداشت به دروازه سفرمت غفاروف. در این دور علاقه یک بازی برگزار شد. دوستان عزیز، من در نظر دارم بازی دوره هفتم را. حالا بیاید این حمله که آغاز کردن بازیگران خوجند توجه کنیم به آن و بعدا خواهیم گفت. اما نه، علاقه این هجوم جنبست هم شد. خب در دوره هفتم دسته حاصلات بر مقابل پنجشیر بازی کرد. پنجشیر گویا که بیدار شده است از خوابی زمستانه خود. مقابل حاصلاتی که بازی خوب دارد توانست بیستد و مساوی کند آنجا بازی رو. و تیم پنجشیر اکنون 7 امتیاز در 7 بازی 4 امتیاز دارد. پیروزی بر مقابل کوکتاش، مساوی بر مقابل حاصلات و می‌بینیم که در دورهای بعدی باز چی‌های رخ می‌دهد. خب در این دور همچنین بازی دیگر هستند، یعنی در دوره هفتم به جز از بازی حاصلات و پنجشیر و کلوب مرکزی ورزش ارتش و خوجند باز بازی دیگر هم هستند. و در دوره هفتم اسلام با وحش بازی میکند برقچی با رگر و دربی وادی حصار رو میبینیم ما با اشتراک دستهای برقچی و رگر تا دست. بعدا استقلال بر مقابل اسخط بازی میکند روز 19 و روشن بر مقابل کوکتاش. فشار میارند بازیگران میزبان، اما توپ رو گرفتن از جانب آنها کمی مشکل است در این وضعیت و موفق هم نمیشوند. حالا ارسال به جریمه‌گاه کلوب مرکزی ورزش ارتش، فرصت برای ارتیوم سردیوک، ضربه او اشتباه میکند این بازیگر. چقدر امکانی عالی بود برای فوتبال باز خط حمله دسته خوجند که حساب را باز کند، اما او موفق نشد. ببینید پاسی سری وقتی رو که اصلا افساید نبود. سردیوک در این بازی دومین فرصت خود را از دست داد. این علاقه دومین امکانیت برای آنها بود، مخصوصا برای همین بازیگر. خدا میکنید در مرکزی میدان امکانیت برای بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش. پرتاب به جریمه‌گاه، جنگاتن نتوانست رو درست قبول کرده. انانی پسیو باقی جرارد از نو هجوم آغاز خواهند کرد بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش. اینجا بختیار عظیموف توانست رو در میدان نگه دارد. احسان باباєв پاسیو با اسلامجان Тошпулатов. باباєв بیکатал پاس میدهد به کنار و بسیار خوب با پرسینگ میگذارند بازیگران تیم کلوب مرکزی ورزشی ارتش. قرائف میخواست پس بدهد به
далиев аммо муваффақ нашуд. хуб, имрӯз дар ҳайати эҳтиётии дастаи Хуҷанд бозингароне ҳастанд ки фикр мекунам агар Рустам Хоҷаев онҳоро ба майдон биёрад, ҳатман дигаргуние дар рафти бозӣ хоҳад буд. Дилшод Бозоров яке аз чунин бозингарон ки ҳоло дар ҳайати эҳтиётӣ қарор дорад ва интизори навбати худ аст. ин бозингар воқеан дар бозӣ бар муқобили Истиқлол хеле хуб бозӣ карда буд. агар хотиратон бошад, бале онҷо Хуҷанд дар ниҳоят бо ҳисоби 0-1 шикаст хӯрд, аммо дар умум бозӣ хуб дошт ин даста. ҳамлаҳои хеле зиёд, танҳо фурсатҳои худро истифода карда натавонистанд бозингарони Хуҷанд ва пирӯзиро аз даст доданд онҳо. Азизбек Далиев, Шӯҳратҷон Шоҳназаров, Боирҷон Сангинбоев, Фирӯз Холматов, Алишер Баротов, ин ҳама бозингароне ҳастанд ки дар ҳайати эҳтиётии тими Хуҷанд қарор доранд ва ҳатман Рустам Хоҷаев онҳоро ба бозӣ хоҳад овард. албатта чанд нафарашонро, махсусан онҳоеро ки имкон хоҳад буд. ҳоло Хуҷанд ба ҳуҷум мегузарад, фурсат барои задани зарба дода намешавад, вале Далиев то охир мубориза бурд, аммо дар ниҳоят имкониятро аз даст дод. дар экранҳои мо шумо қарор дорад махсусан Дилшод Бозоров, он нафаре ки гуфтем ки метавонад ба майдон омаданаш бозии дастаи Хуҷанд тағйир биёбад. махсусан дар бозӣ бо Истиқлол хеле хуб бозӣ кард ин футболбоз ва умуман чандин мавсим аст ки пайҳам барои дастаи Хуҷанд бозӣ мекунад ва дар бозиҳои ҳатто хеле муҳим хуб баромадҳои зебо ҳам дошт. ва акнун омадани ӯ ба майдон аз Рустам Хоҷаев, сармураббии дастаи Хуҷанд ки ҳоло дар экранҳои мо шумо қарор дорад, вобастагӣ дорад. Мебинем ки чӣ гуна тасмим мегирад ва киҳоро ӯ иваз хоҳад кард дар ин рақобат. Шамсиддин Қосимов инҷо бо ёвари худ машварат мекунад. Намедонам чаро, аммо ин сармураббӣ бештар ман чунин эҳсос мекунам ки кораш шабоҳат дорад ба Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев, яке аз мутахассисони хеле хуб дар футболи тоҷик ки воқеан ному шӯҳрати воло дорад ҳамчун як мураббӣ. ҳарчанд ҳоло оғозиро аз барои Шамсиддин Қосимов, аммо гуфтам намедонам чаро, аммо чунин эҳсос ман дорам ки кори ӯ монандӣ дорад ба Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев. бозии дуввум меёбад. Тӯб дар ихтиёри бозингарони клуби марказии варзиши Артиш. Аллакай дақиқаи 68 он идома дорад ва ҳанӯз ҳисоб 0-0 аст. ду дастае ки вақтҳои охир бисёр хуб бозӣ доранд, наметавонанд калиди қулфи дарозаи якдигарро пайдо кунанд. дар 68-69 дақиқаи бозӣ Ҷерард Билонге ирсоли ӯ ба хати ҳуҷум. Тошпулатов дар маркази майдон тӯбро ба Хуҷанд баргардонд ва ҳамлаи навбати ин дастаро мебинем. Артём Сердюк бо суръати баланд ба пеш меравад, аммо офсайд будааст инҷо. бале, дар ҳолати офсайд қарор дошт бозигари тими Хуҷанд. нисбат ба нимаи аввал қисми дуюм барои Хуҷанд беҳтар гузашта истодааст. ҳоло ҳам аз рӯи идора кардани тӯб, ҳам аз рӯи зиёдтар рафтан ба ҷаримагоҳи рақиб. ҳабибов кӯшиши ӯ барои гирифтани тӯб буд. Анани аут ба фоидаи Хуҷанд дода мешавад. аут. Одилов хеле сахт ходи бозиро вайрон кард. Дағалона. ва гӯё ки Абдусалимов осеби ҷиддӣ ҳам бардошта бошад, ё ин ки ин ҳама сохтакорӣ буд. он доду вовайлову он қадар садои баланд бардоштанд. не, ба ҳар ҳол расиш буд.
اشتباه در اجرای دروازه‌بان دسته خوجند و حمله نوبتی رو می‌بینیم. حبیبوف ضربه زمینی او، اما اینجا تو به دست دفاعگر میرسد. بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش هم اشاره کردند احتمال داشت که اونجا تو به دست تونی بیکاتال رسیده باشد، ولی بازی ادامه یافت. داور اجازه داد. به صحنه تکراری همون وضعیت رو می‌بینیم. تو به دست بیکاتال رسید در قدم و این بازیگر کوشش میکرد که دست خود رو پنهان کند. پرتابی تو به زاوت از جانب بازیگری دست خوجند و جرارد بیلونگی توپ رو برمیگرداند به دسته خود. خب ایسا لحظه‌های حساس‌تر این رقابت فرا رسیده ایستاده است، مخصوصا اونجایی که دیگر دسته‌ها باید برای زدن گل و برای به دست آوردن 3 امتیاز تنها و تنها برای این چیز مبارزه کنند، مخصوصا کلوب مرکزی ورزش ارتش، چون که این دسته یگانه تیمی است این حال پس از 6 دور رقابت‌ها که به طور جدی قهرمان فعلی مملکت تیم استقلال رو پیگیری دارد در جدول. خب چطوری که میدونیم تیم استقلال پس از 6 دور رقابت‌ها با کسب 18 امتیاز در جای اول است و کلوب مرکزی ورزش ارتش در جای دوم با 16 امتیاز، اما که 2 خال کمتر دارد نسبت به استقلال. و اگر روح پیروزی‌های خود رو این دسته ادامه دادن بگیرد، پس حتما می شود حالتی که شاید استقلال مساوی بازی کند یا اینکه کدام یک وضعیت دیگر و رقابت برای به دست آوردن قهرمانی، هرچند این چیز رو گفتن خیلی بر وقت است و احتمال دارد که استقلال پیشرفت یگانه شود در جدول، ولی جالب می شود. انانی بسیار یک برخوردی سخت در مرکز میدان. اینجا داور به فایده کی ضربه جریمه میدهد؟ به فایده خوجند. کامران ابراهیموف خود بازی رو ویران کرده است. بله او خوفناک هم بازی کرده است اینجا بر مقابل دینی دلیف. آخرین بازی دسته ها در دایره رقابت های لیگ عالی بود. موسم گذشته ماه اکتبر دسته ها در میانه ماه اکتبر با هم بازی کردند و اونجا 0-0 بود حساب نهایی همان رقابت. ولی عموما 3 بازی که موسم قبلی دسته ها با هم دایر کردند، 2 دفعه کلوب مرکزی ورزش ارتش خوجند رو شکست داد در سال 2023 من در نظر دارم و 2-0 در هر 2 بازی حساب به قید گرفته شد. عموما 3 بازی که جمع شد شماره گل ها 4-0 با برتری دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش بود. و یک امور دیگر رو اگر بگیریم از روی به دست آوردن پیروزی ها، پس باید بگیم که در تاریخ خوجند بیشتر غلبه کرده است بر مقابل کلوب مرکزی ورزش ارتش. از 69 بازی که تو این رقابت بود، این علاقه بازی 70 است، 29 پیروزی دارد تیم خوجند، 42% بازی رو این دسته به نفع خوجند بس کرده است و 26 غلبه نصیب دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش است، 29 بر 26. و خب در این میان 14 بازی دیگر مساوی شده است. حالا داور در دست خود کارت زرد دارد و با کی نشان خواهد داد و بازیگر کلوب مرکزی ورزش ارتش با خاطر خود بازی رو ویران کردنش ابراهیموف اینجا مجازات می شود.
иброҳимов аз рӯи эҳсосот амал мекунад ва ин аллакай дуюмин ҳолате буд ки махсусан дар 2 дақиқаи охир муқобили Дени Далиев ходиябозиро вайрон кард. ҳуҷуми навбатии Хуҷанд. ҳамла идома меёбад. партоби хеле баланд ба ҷаримагоҳи клуби марказии варзиши Артиш. ин ҳамла бартараф гардид. суратафзоии Ҳабибов. рақобати ӯ бо Бикатал. Тони Бикатал дифоъгари дастаи Хуҷанд муваффақ шуд ки тӯбро бигирад. ҳарчанд муқобили ӯ Шаҳбоз Ҳабибов кӯшиш кард ки муваффақ гардад. Эҳсон Бобоев. Дени Далиев муваффақ намешавад. ҳоло паси Сердюк ба канор. паси Қараев ба ақиб. Фахриддин Аҳтамов. пас ба дарвозабон Сафармат Ғафуров. ҳоло 7 нафар аз ҳайати эҳтиётии тими Хуҷанд тамрин карда истоданд ва омода шуда истоданд барои ба майдон омадан. Аммо сармураббии ин даста Рустам Хоҷаев ҳанӯз то ин ҷои кор тағйироте ворид накард. вазъияти стандарти ба фоидаи клуби марказии варзиши Артиш. дақиқаи 78-уми рақобат идома дорад дӯстони арҷманд ва акнун боз шогирдони Шамсиддин Қосимов аз як фурсати дигар мехоҳанд истифода намоянд. ин дафъа дар назди топ қарор мегирад Вайсиддин Сафаров. садаи шакидовар. партоб ба ҷаримагоҳ. фурсат барои задани зарба. дарвозабон дар мавқеи худ нест, аммо дифоъгар инҷо муваффақ мешавад ки тӯбро зада аз майдон берун кунад. Муҳиддин Одилов муваффақ нашуд дар истифодаи имконият. ҳамчунин Комрони Мирзохон мубориза мебурд дар ҳамин вазъият. аксулҳуҷуми навбатии дастаи Хуҷандро мебинем ки бо суръати баланд оғоз мешавад. Сергей Сканян дар марказ ӯ тӯбро аз даст дод ва ҳамин тавр акнун аксулҳуҷуми навбатӣ дар иҷрои бозингарони клуби марказии варзиши Артиш. Вайсиддин Сафаров натавонист ба Ҳабибов пас бидиҳад. ҳарчанд Шаҳбоз дар мавқеи бисёр хуб қарор дошт, дар ҳолате ки метавонист ҳатто ба ҷаримагоҳ ворид шавад ва мавқеи задани зарба ҳам барояш ба миён биёяд. Тошпулатов аз пой афтид ва муқобили ӯ ходиябозӣ вайрон нагардидааст. муқобили Вайсиддин Сафаров инҷо ходиябозӣ вайрон мешавад. Қурбонов бисёр хавфнок бозӣ кардааст ва садгузории ӯро дидем. Ҷасур Қурбонов ҳатто корти зард ҳам гирифт ба хотири ин қоида вайронкуние ки дошт. партоб ба ҷаримагоҳи Хуҷанд. Ҷангатен чӣ қадар дар ин вазъият ӯ талош намуд барои мусоҳиб шудан ба тӯб, барои задани зарба, вале дар задани зарба муваффақ нашуд ва ҳоло як бозингари дигар Тони Бикатал осеб дидааст дифоъгари тими Хуҷанд. биёед бибинем ки дар кадом вазъият ӯ аз по афтид.
اینجا کسی گناهگار نیست، کسی مقصر نیست در از پا افتادن موزینگر. خودی او ازت بلند جهید و لحظه فرود آمدن سخت به زمین برخورد. با کمک دکتران حتی نیاز دارد این موزینگر. دوستان ارجمند، همگی 10 دقیقه دیگر تا پایان رقابت باقی میماند. هنوز بازیگران هیئت احتیاطی تیم خوجند انتظارند که کی آنها با میدان میآیند. اکنون 2 نفر آماده شدند برای به بازی آمدن. یکی از آنها این دلشاد بازارف است، نفر دوم بازیگر دیگر در خط نیمه حمایه شهرتجان شاهنظرف. خب از میدان بازیگر شماره 97 گرفته می شود سرگئی اسکانیان و به جای او به میدان می براید شهرتجان شاهنظرف. با تغییرات دوم را ببینیم که دلشاد بازارف به جای کی به بازی خواهد آمد. بازیگر شماره 22 جسور قربانوف از میدان گرفته می شود. خب میبینیم که اکنون این تغییرات هایی کرده رستم خوجایف سرمربی تیمی خوجند چقدر تاثیر میرساند به بازی دستش در همین چند دقیقه که حالا فرصت هست. جنگاتن میرسالیو با کنار، شیراز شریپوف خود بازی رو ویران کرده است. میگوید دوور. فیروز خرایف واسه ببیند. بیاید صحنه تکرار رو ببینیم که چی شد. راستش بود ولی حرکت از جانب خودی قرایف بود در همان حالت. از مرکز میدان توپ را در اختیار خود میگیرند بازیگران میزبان. جنگاتن موزینت را نگاه داشته نتوانست و توپ را هم از دست داد. چطور که اشاره کردم اکنون دوستان ارجمند لحظه های حساس ترین در بازی امروزه فرا میرسد، مخصوصا برای کلوب مرکزی ورزش ارتش. این بازی خیلی بازی مهم است چون که این دسته در صورت امتیاز از دست دادن رقابت خود را با استقلال در جدول لیگ اولی از دست خواهد داد. دیگر نمیتواند ادامه بده چون که در صورت پیروز شدن تیم استقلال شماره خالهای استقلال با 21 میرسد بعد دوره هفتم اگر پیروز شود و کلوب مرکزی ورزش ارتش در حال مساوی با 17 خال میرسد، یعنی فرق الکی 4 امتیاز رو تشکیل میدهد و از بین بردن 4 امتیاز آن هم در رقابت با استقلال با قهرمان فعلی مملکت این کاری بس و دشوار است. خود بازی ویران گردیده است نزدیک به جریمه‌گوی تیم خوجند.
حالا آمادگی میگیره در همین وضعیت وایسیدین سفارov. سفارov ضربه او راست با سمت دروازه. عموما از این موقعی که داشت بازیگر همین قدر ضربه زده میتوانست. باز ارسال دیگر می شود. ارسال، ضربه، پاس، همه این عموما چیز دیگرند و این کاری رو که حالا کامران ابراهیموف کرد تماما یک کاری دیگر بود و من نمیدونم این چی است. خب دروازه‌بان سفرمند غفارov توپ رو به بازی می‌دارد. بازم خود بازی ویران شد و در دور هشتم دوستان ارجمند حالا اگر به بازی بعدی توجه کنیم تیم خوجند مقابل روشن بازی میکند در خانه خود و این یکی از بازی‌های توجیهی خیلی خوب و جالب میشود برای این دسته. بعدن در همین دور خوب تیم کلوب مرکزی ورزشی ارتش بر مقابل حاصلات بازی میکند. فکر میکنم یکی از بازی‌های زیبا رو ما در مرحله اولی چمپیونات مملکت محض خواهیم دید در اجرای دسته‌های حاصلات و کلوب مرکزی ورزشی ارتش که این بازی در فرخار دایر میشود در دور هشتم و بازی دور نهم باشد که آخرین ماه مای برگزار میشوند روزهای 31 بعدن 1 و 2 ماه ایون. اونجا تیم کلوب مرکزی ورزشی ارتش با رگارد از رقابت خواهد کرد و خوجند با ایسا روشن دربی ولایت سوخت در دور نهم علاقه با نقشه گرفته شده است. هجوم نوبتی کلوب مرکزی ورزشی ارتش رو میبینیم و این حمله ادامه می‌یابد. ارسال شد با جریمه‌گاه، فرصت برای اودیلوف میتوانی ضربه بزند اما در همین وضعیت توشپولاتوف و او اجازه نداد. از احتیاطی کلوب مرکزی ورزش ارتش بازیگر آماده شد برای به میدان آمدن. این جانیبک شریف فاصله شماره 22. هجوم دسته میزبان حالا طولانی می شود. احسان بابایف اوت با فایده دسته میزبان. خب تغییرات نوبتی در هیئت کلوب مرکزی ورزش ارتش کی از بازی گرفته می شود. تحت رقم 11 محیدین اودیلوف ترک میدان کرد و با جای او جانیبک شریفوف وارد رقابت شد. علامه از جانیبک با توپ قرار دارد. اولین پرتابی او با جریمه‌گاه خوجند. ادامه هجوم رو می‌بینیم. حبیبوف نتوانست توپ رو در اختیار خود نگه داشته. دلشاد بازاروف پاسی با کنار شانازاروف سردیوک از پای میافتد اما دلشاد بازاروف میخواهد حمله را ادامه بدهد. پاسی جانبی دنی دلیف ولی کم خطا بود این پاس و هجومی آغاز کرده تیم خوجند به نتیجه به پایان رسید. تونی بیکتال تا آخر مبارزه میبرد اما اینجا بازیگر دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش نگذاشت که توپ از میدان بیرون شود. این تحت شماره 6 روز شریفوف بود. خودآوران کنید در مرکزی میدان بر مقابل بازیگر تیم خوجند ارتیوم سردیوک. حالا ثانیه‌های آخرین وقت اساسی بازی جریان دارند و می‌بینیم که داور مرکز البته چند دقیقه دیگر اضافه خواهد کرد. حالا می‌بینیم 4 دقیقه دیگر دوستان عزیز زم کرده می‌شود با وقتی اساسی بازی دسته‌های کلوب مرکزی ورزش ارتش و خوجند و این 4 دقیقه
чӣ гуна сипарӣ хоҳад гашт хоҳем дид. Шамсиддин Қосимов сармураббии клуби марказии варзиши Артиш боз ҳам бозингар омода карда истодааст аз ҳайати эҳтиётӣ барои ба майдон омадан. Дени ирсоли ӯ ба ҷаримагоҳ. Ҷонибек Шарипов он ҳолатро бартараф кард. Зарбаи ӯ Эҳсон Бобоев сад гузошт. На, ин Ҷонибек Шарипов не, балки бозингари шумораи 20 Комрон Иброҳимов будааст. Хуҷанд ҳоло ба ҳуҷум мегузарад. Дилшод Бозоров дар ин вазъият тӯбро дар ихтиёри худ нигаҳ дошта натавонист ва Шарипов аз миёни се нафар пас дода метавонад. Анани бо суръати баланд ҳамлаи дасташро мехоҳад идома бидиҳад. Ин бозингар аз тариқи марказ. Паси ӯро мебинем ки ба куҷо аст. Анани Ҷулиос Кваси. Ин пас ба монанди номи ӯ нофаҳмо буд. خب از ҳайати эҳтиётии клуби марказии варзиши Артиш бозингари навбатӣ Исроил Холов аст ки ҳоло омодагӣ гирифт барои ба майдон баромадан. Артем Сердюк паси ӯ ба канор. Қараев таи дақиқаҳои охир тими Хуҷанд фаъолтар мешавад ва шояд барои Исроил Холов ҳатто фурсат нашавад дигар барои ба майдон баромадан. Сад гузоштанд бозингарони мизбон ва тӯбро гирифтанд. Анани Ҷулиос пас ба канори майдон Исроил Холов. Ҷонибек Шарипов аст ин. ҳоло Исроил Холов ба майдон омадааст. дар канори интизор аст ки кай тӯб аз майдон берун мешавад. Ҷангатен Вайсиддин Сафаров паси ӯ ба канор. ҳамлаи навбатиро мебинем дар иҷрои дастаи клуби марказии варзиши Артиш. пас ба ақӣ партов ба дохили ҷаримагоҳ. фурсат барои Ҷангатен. метавонад ӯ худ зарба бизанад. На, пас ба канор Ҷонибек Шарипов. зарба дар иҷрои Шарипов. ҳоло бошад Дилшод Бозоров ин ҳолатро бартараф кард. хуб, як дақиқа дигар фурсат ҳаст ва дар ҳамин як дақиқа шояд Шамсиддин Қосимов тағйирот ворид кунад. вале Исроил Холов ба майдон омад ва Иброҳимов аз бозӣ гирифта шуд таҳти шумораи 20. Комрон Иброҳимов. охирин дақиқаи вақти илова кардаи довар шурӯъ мешавад. дӯстони азиз, ҳисоб ҳамон 0-0. клуби марказии варзиши Артиш то имрӯз як мусовӣ дошт ва ҳамин як мусовӣ боис гардида буд ки 2 имтиёз заъқиб монад аз Истиқлол. ва агар ин бозӣ ҳам ҳамин тавр тамом шавад, пас дар сурати пирӯз гаштани Истиқлол дар ин давр фарқияти имтиёзҳо то ба 4 рафта мерасад. охирин сонияҳои вақти илова кардаи довар. Ҷангатен бо тӯб. ҳаракати ӯ аз маркази майдон барои шурӯъ намудани ҳамла. пас ба Анани. бозингарони Хуҷанд тӯбро мегиранд. Сердюк. Қараев. зарбаи ӯ ба хати ҳуҷум. тӯб дар ихтиёри дарвозабон Эшбутаев. довар метавонад садои худро баланд кунад ва метавонад чанд лаҳзаи дигар фурсат бидиҳад ба хотири оне ки тағйирот шуда буд. на, садои штаки худро баланд мекунад довари марказ ва яке аз бозиҳои марказии даври ҳафтуми лигаи олии кишвар бидуни гол 0-0 ҷамъбаст мешавад ва дастаҳо акнун як имтиёзӣ ба даст меоранд. тими клуби марказии варзиши Артиш бо 17 имтиёз дар ҷои дуюм боқӣ хоҳад монд ва фарқият як имтиёз мешавад байни Истиқлолу клуби марказии варзиши Артиш. аммо Истиқлол ҳоло бозии даври ҳафтуми худро дуер накардааст ва Хуҷанд бошад дар ҷои чаҳорум, ҳатто дар ҷои сеюм баробар бо Регата даст бо 11 имтиёз аст, вале бозиҳои дигар ҳоло дар пешанд. хуб, мо гузориши мустақими хешро ҷамъбаст мекунем. ман Иномиддин Аҳмадзод бо ҷамъи ҳамкорони техникиам дар хидмати шумо будем. то дидорҳои дигар, хайр.
Новая жевательная резинка 1xBet. Потому что из-за постоянных выигрышей вам придется чаще улыбаться. Ведь букмекерской компании 1xBet сотни